ia fatalofa fo ile ia man mamalu si o tatu nu malolo so fo mo malangi ma ia mo fo le no tawa ia fa wo fo tapo klami so fo ti tasi ia ai fa te lava sa mo le tutua fa te mo le avnoa ia la a matal tato pol klami le fia fi se talo ma to te fa te ia tulo ma tutua ma to te vi ia lava lo swafa mamalu wa o lava we o mai le o tanga mo i ma tau pe mai fo ia i ma tau le tele o whamunianga o mātou maua le nei aso. Mātou ria mai ei fo le nei teimi o le fiafi le tua. E ala i lau te inga ma lau tau singa ia mātou. Mātou te vi ia lo suafa mamalu. O e lava o le tua e ou le o le tanga. O le tua e pulupulu le mamalu. O e lava e whao fuina lava o e le vi inga ma le whani tanga i mātou o lau whanau. Mātou te whanene atu ma muli atu le nganga o le vi inga ma le whaftai atu o le nei fui e fiafi. Ono mea o ma wai whaia mo i mātou le nei aso. A sile ono mātou whaftai ono le whaolitanga. Whaia ono mātou mawai i al whamoi moi ola e ala ia Keriso Yesu. Therefore o mātou mawai le fiafi mātou te whaawawina i pēr le tua lo mātou tilitil noa. Mea le lei ma mea mātango fia o mea wawhaia e le tua mo i mātou o lo mātou tama. A maise lava o le whaolitanga na e wina mai e Yesu. Mātou te fia e tau o tupea ma fola e peo na ye ni fiafi vi ia lau fio. Paapleina lava oi le vi inga ma le whamnu o le whanitanga le fiafi. Mātou tuina atu i atu e le nei teimi a mātou sauni atu mātou te talala upu. Wala watu le tua fio mailo o nganga pa ia te whau mai. Me umole a mātou whaia le nei pō. Ia maua lunga ilo vi inga lo mātou tua. Whau le whalonglongo au tangata. Au mai foi a tau le au na e faia lo finangalo le nei po. Famia yo tangata le lo upula matu falongolongo yai. Au ma foi le matu ngaluenga. E tu mau pele vi inga ya to lo matu tua. Pa mangalo so matu se ai vi yo lo matu tua e fa va no Yesu matu talo to le fiafi. Amen. Amen. Ya e vi ia lava le swafa mamalo lo tatu tua langi. Le tuol tama le alo ma le ngango pa ia. E o mwhai fo on tātou, o ria mai le fiafi mātango fie. E whaawa boi fo le tātou pol klame pe on masa ni elu tu le upenga i le loto la o toa au na fol ne poni foni ti. E a o le a tātou mafuta. E utua mau au na atu a toa e wā. Se sao wha le ngango le nei fiafi a meise fo i o le nei vai tau o le tātou sabalinga. O le mea lea e fatalo fatua i malengang faloalo le swafo Yesu le tatu li i mo le tatu faola. Fatalo fatu le paia le silasi o si o tatu o tunu. Tupu mai e o si o tatu o tunu. Mai lawa fo i maunga tele se i paia maunga iti. Fatalo fatua i le fiafi au na paia le tua mautou msiofo. So se to vine o lo mwhaiona mafuta mai. Ia ma tatu patia le anga le leo le tua le fiafi ala le tatu pol klame pe o na masani ai. Mole foi le ngangol famalo e tu sai foi ia matato nga luenga faustaulanga e pion fenga e foi ia il vai su sa o vai atu e malole so i fo maua male langi mama malole o au no malole tu e le tu molon finangalo e nga luenga o tato foi a mole li ia le tua patalo fatu ina yo tato tinama tama tua lo fa penana mafuta mo le fiafi e lenga te foi lea Lisi o lo mwhaiona maua malitato pol klamel nei ia te tono o mauta ngase nga te foi lea o uso matu whawhine. O lo tuli o la tu whaasalanga whaalmalo i tono whalpui pui. Te tono o lo ia niso mafuta mai le nei fiafi ia po whea lavas whalpui pui ia Samoa, New Zealand, Australia a whaio e maua mali nei pol klamel nei fiafi whatalofa whapito ia te oe e le suafo Yesu. Whatalofa atu nei fiafi niso o ngānu lue nga te foi nei Samoa el meo lo watu el tato por clame ia fa pe foi na New Zealand ma Australia la ufenga luenga le fiafi ma lo lava le nga lulu ma lo le te watai tu sai foi mfai o mtuto le yaso me se nisio la nga lulu le fiafi taule stemio le po ia fa mnuia le tu sai mtuto mfaiva fenga ye fo le fiafi e u nga luenga fo ya tu ainga mnuia ia vi ia le tua Atalo foi le ia o Samoa nisi foi o
tamali im failaunga me se foi o ainga te tasi o lo tape le nei ke lope o lo tatu iai ia ona le sailinga malo sailinga o le manuia pe foi ona papena ona iai matou i New Zealand ia pe atu i taliu ia papena foi so se ainga pa fonga mai so se vaenga o le lololangi ia via le tua fatalo fatu ia tu tou ia fa manuia foi le tua tu sai ia masailinga manuia ia o lo papena o tatu tuai ia le malo si o tatu tunu o Samoa ia ai tatu sa ili malo wase manuia o nai o tatu ainga mesena e tatu fanau ata alofa ia tu tou famlia le tua ia tu le fiafi tu sol tatu por clame ata alofa fo ia ia malu fo io si o tatu tunu ia o lo papena ona asia si mai fo i Samonei o lo mau o mal tatu por clame ia le ngata fo ile ia o New Zealand fo o lo asia si ati malu le tunu ia le ngata fo ile o nisi o lo malanga mai tonu Australia ia kilani ia bise fo o nisi o lo papena malanga mai so se tu ke lope ia o lo mato ia tonu o Samonei nei vai tau fata lo fatu ia tu to umol swafo Yesu tatu li imol tatu faola ia fata lo fo i se tasi o le teimi momo nei ia fa fonga mai ai il tatu por clame masani nei o tutu le upenga le loto patalo fatu ia to le fiafe swafa pelo Yesu tatu li imol tatu faola ia pe fo na pala lo atu fo mi fa lo atu sunga ia sau ia o le lo atu tatu por clame i Samonei o le o te i le mota o lo live tuai ia le tatu por clame i le mota o le sunga ia tu ia felolo eti lo lala ia ma le folitua o avalua ia fa pe foi ia le malu le ainga o lo fa pena ona ia tono Samonei ia lo mafanau ia fa sino ia ila ua le la tu foi o nanga mo le tutua so se vaenga ia o le au fa ftai le avano le o matu au mau ai manu no foi nei manisi au na le tua ele mauta matango fie nei si senga ia fa ftai ai le tua maanga le tua ma fa nui e tono le fale me se lava le nei ainga ia ma business ma me uma lava lo tua ai le mamalu le tunu ia fa talo fa foi lo sunga sau malo le so fo mau malo langi ma malo le tua tunu ia o tatou ia fo le vai tauto e se mai fo i ma si o matu ainga i o te tono la fo i tapto po mai ia ma falongolongo mai ma matu mai fo i si o matu ainga ia lola ia ma le fanau ia fatalo fatu ia toto ia te oe ma le fanau i le fiafi soa fo Yesu i stay before nei paiaso ia tatou feiloa i le manuia ia ai fa fo ia le vi inga i le tua ia ma nia lava Samoa nei o matango fil tau file mua Samoa vivesi a fafo ia file mu matango fil Samoa anaia le tafa fafo i ma feo ia fo ia ile matango fil o Samonei ia o lo fapenao na le leime uma solo leime uma ia fo le fa moe ia o lo o sauni unia fo ile si tato tunu ia awale la to fatu tongo le fainga malo fo tu le mai nei vai tau ia anga le leile tu fa manuia Paul kalame le aso taao fa tauto ino le malo fo ia ma le la to fo o nanga la mteino le la to tua ai au na le malo si o tato malo Samoa fa manuia le tua sunga le palmi fo ia malan kapineta mi si fo ia le vaenga fai ia ringa te fo le o tai uma ma vaenga fai uma tato ngangal na fa manuia i tai uma ma vaenga uma ia pe fo na sila mai ia le te fo tulan moana ia le fo i fa ia tulo fusi o mu pule lan moana ia na langa matu ai o fai fau e tu le o nga tonu mai le file mu mai le fal faninga ina ia mafai ona o lima fatasi tama mtene ia ayo e nga lulu mafai le fina ngalo le tua e ala lea ele au nanga e tau tua si o tatu malo pele o Samoa lo ia nei so e vi ia le tua fa manu ia tele le tua ia i lau pa fonga malau mai mo mai fo le fiafi i le tatu mtaupu ia vai aso le te nei ele i live le tatu por clame ana pu eina
sa tātou tala noa sa utala noa atua i le mata upu e whao le tusi ngā ruenga. A o lea la tātou o le mata upu lima. O le mata upu lima leo le tātou tala noa i le whiawhi lei a whai fo i eisau peni masau api ia na ia fo i ia le tustusi o nai mea tau e maise fo i ia mau ma mea uma ia o ngā ia joe ia whamanuia tele le tua ia joe tusa malau a mai mo mai ni fiafil tātou Paul Klame. O le tusi o ngā luenga lona mta upu e lima usum tu whawhine o le tele o ni mea tāua muni mea au ngā tātou te mo me ni tusi. Me se lava o le amatanga o le tusi o lo i se tala mai le whai mo mua o le whai pasuma tasi o ma tātou whai tawina o se tala i se ulu ngā li. E ngoi a Anania ma sa whaira. Sa whaile la te utinonga i la wa apostolo e maise. Ia o le anganga pa ia o le tua. O le tau tinonga o le a whatau atu le la fale. A mino la whanua. Ai a whai e tau lia le whanua. O na me umane o le tau le whanua i a Peteru. O le wa apostolo. Ina ia whaasoso ina e whapenao na manui ai tangata matitiba i tonu le kalesia. Ia aile leipe a se i o tātou whaitawina ia le mataupu. Ia on tātou taltal no ai lea maua le autu ma le anu whale o le tātou mataupu lei fiafi. A wai le ngata o le vaenga mo mole na. Ai e fwoi nisi vaenga o le mataupu lava lea. O le a tātou wo o atu iai le fiafi mai e fwoi se me tāua mo tātou. Whapea ia le whaitawina. A o le testa ngato ana nialo na ingoa ma sa whairu ala nā wā. Na ia whatau atu le whanua. O tu whana nā fwoi mana nisi mea o le tau. Wai loa fwoi ala nā wā. Wa au mai fwoi nisi mea matuu mai ila au apostolo e pule. A ua whaiatu Petelu ana ni ai se ale mea ua whaatumu ai e sa tani rau loto e te pepelo ai le anganga pa ia. Ma e tuu ai mea tu ai ma o nisi mea o le tau o le whanua. Ia, la whangata mai ei nā. Le whaitau ngā la tātou tanoa wā la oto whaiupu e suma le tasi ma mai ei ia se awa onga mosu mea tāua mo i tātou e le nei e fiafi. A o le au tū o le tātou mtaupu le nei e fiafi. O le a maua mai lea i le whaatoto e lua lono whaipu e lusu ma tolu. E lono whaitauina whapea. Ia sili o na leo o lo loto. Na ilo le leo o mea uma. I le leo o mea uma. Awa e tupu mai ei le amio. Tātou te fia whaataua i ne le fiafil nei. Le tāua tele o le loto. Loto o le tangata. O le loto e whai ei filinga ma whai unga. Whaataua fo i la le tala le nei. I le tāua tele o le loto i le silafanga le atua. Sili atu le kea po le tāua i le atua o mawhauwhaunga o tātou loto. Nei lo nisia mea mani taulanga mani mea tātou te whai atu i a teia. Pa mai le whātautua lea e whālon whai pelusu mal tolu. E sili o na leo ino tātou loto. Nei lo le leo ino mea ma awa e tupu mai ei le amio. Guard your heart above all. As that is the wellspring of your life and my life. O nai tupu mai ei le ola. Tupu mai ei mea le lei i o tātou loto pe a whai. E pui le ina o tātou loto sum tu whawhine. O le tatalaina la o tātou mta upu lima. E maua mai ia lona anu whale po lona whaataua ina ma le au tū mai le mta upu e whae lona whae unga. E amata mai i le whae upu e tolu suma le lua o le tolu suma le fitu. La maua mai ai ia se mea tāua lava e tatala atili ai le tātou mta upu po le mta upu lea lona lima. Pa mai le tolu suma lua, ua tasi lava le loto ma le manatu o e whaatua tua o malava. Wale fai mai fo i le isi o ana mea ia, o lana lea, a o tu tele a lato mea uma. Wa moli tino atu e la wa apostolo ma le mana tele i le toi tu mai o le li o Yesu, wa alofa tele ina fo i lato uma. O lei fo i so lato i mativa, a wa i lato, wa iei whanua po fale. Ua lato whatawina, na au mai fo i leo le tau o mea uma, ma na whatawina, ma tu mai i le au apostolo e pule.
Ua tufa ia te ila tu te to tasi e wha te tau ile matiwa o le tangata. O Iosef oi, ua wha ingoina ile au apostolo pānapa, luna winga pe a whamtaleina, o le tangata wha mawhanwhana. O le sa le vi o ia, o le tangata na whanau I kuperu, sa ia te ia le whanua, o ia wha tauina, ua au mai e foi tupe o le tau, matu mai ile au apostolo e pule. Ai whitau nei le amatanga o le mata upu lima. E pe o se so oina mai o le tala lava e tasi mai le mata upu wha. It's like a continuation of the same thing, same story, same narratives. But mai au le tasi tangata. But a certain man, roringo se mea ele I umo na wha mtalin, winga Yesu na so tanga nga I ele mata upu e wha. Ai wha ta ua la le tangata le nei o panapa fo ilea na o ma Paulo le la malanga pa missionary mua no mai lea ia ta ape le malanga lona lua. A le tangata lea o panapa. Lea na ele I whaasino I ele vili le filifilina o fo I o se apostolo I sui ei ia yuta fo ilea na whaala teine Yesu ai whaasanga le vili ia matatia a panapa lale au Iose lona ingolo o whaonga mai ei na. Olo Yesu whaapunga whapea o se tasi tangata o ana nia lona ingo. Ai au mai e fo I mani whaapunga masa whaira lana wa. Whamai wa tu whaana na foi mana nisi mea o le tau o le whanua. Whamai la ia leo le amtanga po le whai mua. Ua ilo foi e lana wa. Ua au mai a foi nisi mea. Matu mai I le au apostolo. E pule. Ela lana o mana o ina I e whaamanino le wingola o whaamtalanga o le so o mainga. O le mata upu e whai lona whai unga ngai le mata upu e lima. O I leana na mafuai o na oso ni manatu e le tonu ma le lei I po le pepelo foi. Na whaatupuina le ti Apolo mai le loto o Anania. Anania o le tamau le ainga o sa whaira o le tinale o le ainga I o le ngani I lea. Ai ala na ta wolo tatu baba ayanga so ina le ama le mena mafua ai ona pepelo Anania le tamau le ainga po le ngani lea. Ona ilo til tununga. E yese va inga matau tia na va aia e tangata I le mea na whaia e pānapa. Na taulia fo le whanua o pānapa. Na taulia o pānapa au mai umalava tupe I luma o vaiana o apostolo. So lona winga wau stai pānapa e tusa ma le finangalo le tua. Me se fo o tautonga ma mea o tūlanga uma o le ekalisia nei ai. A taulia whanua o le tangata e whaataulanga ina mea uma whaatawatu e mai uma I kitonu. E mo tangata mātiwa ma le whaatupuina o le mawhtanga ina ia. Tutusa tangata uma. A le mea la lepe e hatangia mai I. Ua mana na o leo ngali lea. I o la maua le vi inga. Ma le recognition po le iloa lea na va ai ai. E la ua ia pānapa. I le va ai a tangata I le matautia o le mea na whaia e pānapa. I le mawhaia o na ia tu ina tu uma mea I vai o le au apostolo. Salo tel tonu na va ai leo ngali I. O tau ave tangata le vi inga ma ua iloa. Ia pānapa e tangata, I le mata utia ma le mata ngofie foi o le mea na ia whai, ai le ngata foi lea. O isi tangata lea e whai tawina mai le whai ungon tau, pa mai wa ave mea tangata uma. Ai langa pānapa lea tau mai lo na swafa I. Salo ua oso ai se la ngona ma se manatu I loto o le urungali lea. Ma na ia pe ata maua le vi inga lea. Ma na ia pe ai loa I ta ua e tangata ma le kalesia. I le tāfo ai. Ai o siona whaana me lave lea. Wala whaia le me. A wale ave umaina ai le tupe. Wale ave umaina ai le tupe o le taulia o le whanua I lima o le apostolo.
e tusa ma le tautonga ma le tautinonga na fai. So e fōlinga mai o ila ua nei, o ni tangata sa ili i se vi inga ma le mamalu. This couple seems like they were a glory and honor seeker. They seek for glory and honor. Le wala lotu ngatasi ai. A fai ai ta fai al melne. A tono e mawala ta vi inga. E recognize ta ua le matau tio le mea ta fai. Ai sono whala wala. O lo fai ai le nganga. O le pepelo. O le me sili na matau tia usu mtu whawhine ta te au awina mai e ta tau i. O lo maua i le tala. E whapea. Ua loto ngatasi le nei ulu ngā lii. Ina i o la pepelo. Deceive. They were agreed together so that they can deceive or lie. But they didn't even know, they didn't even remember that they were lying to the apostle and the church as well as God. Fa pe fo ile la pe pelo ile tua. Fa I po tolu nae, fa ilo mai ai, fa mai ua fa ilo ai la e pe telu. Le anga sala matu ya na faie Anania I lumo le tua. Le umana o fa wina. Ai o mai no fa upo fa. O le fa upo fa na na fa mana malama tua I pe telu I le unga li ile. O le mele o lua faia, I o lua mana tua. A e lua tele I fa ata wina le fanua. Sa pule a o lua le fanua. Sa lua sa o loto lama I le fainga o le lua filfilinga. Ai no o le teimi na o lua ua le tupe. Na pule le foi o lua le tupe. A mataulia. They were doing all this under the oath. I lalo le tautonga. Ma le tautinonga. Na la faia e ave uma. Mea more kalesia. Le tau o le fanua. Na sa o le fai upo e whawa mai. A o tu mau ele I whātawina. Ele o le lua lava lea. Lo inga nga pule au lua le whainga o lua filfilinga. Lei se si na whaalewe lave. Lei ma se tu la fono na whaalewe lave. I le whainga o le lua filfilinga. Ai na o po I le teimi na lua uina ele tupe. Ai tusa ma le lua tau tinonga. O lua fo ina pule. I le whainga o le filfilinga. Ina ua o lua uina le tupe. Na e mai ele a fo le vai. Mai wa oma fo na whaatawina. Ele I lau pulea. You are the boss. You are the boss of the money. O lua e pule. You own the money. Ele ai se sina pule na ye se pule o lua lava o le pule o le tupe lea. Ai fai mai e lo le fai upu e lima. O le mea na tupu. Ia na umai ai na le fai upu e fale tala noanga po le mele le tali atu o petelu. I le mele o tupu. But the rest of the chapter was a history. Alisi vai nga uma mai le fai upu e lima e o lava le fai unga. O se tala fa solo pito matautia lea. Ile amatanga le kalesia. What was that history? O le tala anga po le tala fa solo pito matautia. O le oti aya o le ungari le teimi lava le na. Na oti na feoti ai na fai upu e lima. Mai o whaalongo ana nia ia upu. O na pa u leo ia ilalo. O na tō leo lana manava. O na oi leo le matautele. Ie na whaalongo longo ia i nei mea. Amen. Le matautia o le mea na tupu. I le aso lea. Ai mawhau ia i mō tātou mawhau ia. O se mea na matua whaate ia ia le ekalesia. Le tō tele o le ekalesia. I le vaia mo le whaafua se i o no lātou vaia o stangata. Wapa ua e ia I le mea le na tua. Maoti e lava. Alvei pue ono na wha mai wo mai tāu le lea. Ia maave o ia. Maave o lona tino. Maave tangu. A o le tala la wha awawa ngā I le whai upo e fitu. Wha mai ua mawai tū la e tolu. Ona saulole o le whawhine. Saulole o sa whaira. Olu mai lawa le whai toa lava le tasi na ulu whale mai ei lana tani. E ulu whale mai la. Ai whai atu pe te ulu whapea.
O te tutule lunga o tau lea ua teu ia te ia ma ave fafo ua tanu ai ia ana dia lea. Ala fai koe fitu, ua mawai atu o nei tu aso pe tolu. Ai urfale mai la na va. E le I loa e ia le mea ua faia, na te le I loa le mea le na tupu, na te le I loa o sion to lua la ua tanu. Mai la ia leo le, mai ua fai mai foi o ia, ioe, o lea lava. Ala fai poe varfa mai, ua fai atu pe telu ia te ia. Fai maia ia te au. Pena o lua whaata watu e ale whanua I ia lava mea. Awa ele fesili, e leise tali o whaamanu, e leise tali o ta ua mai ai. There was no reply, no answer for Peter's question, that he questioned the woman. E leise tali, te loa, na leise tali a sa whaua na whai. A little recording, a tusa malfesili, wha malfesili. Malfesili pe telu. Whai mai ia tau, answer me. Pena o rua whaata watu ele whanua I ia lavan mea. Peter said, did you sell the estate out of this money, the exact money that you guys present to me? Na rua whaata watu le whanua I tupe. Pela no whatu ele o te ua maise tari, au te loa ma o mazaru salu, uzum doa awhini. Na tali sa whaira, ole nā lava. Ole taua nā le whanua. In some word, she lied. O pe pelo I a pe tero. O ale fisili, e te tau na tali. O whapelo manantu whapea. Ana whapea. Ai ana whapea sala mō mai loa le whawhine, le leanga o le mea le na whai alon tolu. Masala pe ese sana ia tali. Pe tali ia whamali atu lau sunga al vaifi au. E le ai. E le o tupe umanana avatu ia te oe. Wa ma whao ngā ina isi tupe. Au te lona visili atu ia sa whaira. And she answered, and she replied, yes, that was the whole amount of money that we sold our estate. Nothing else. Ai la le mea na tupu le whai upo iwa. O na whai atu leo pe telu ia tia. Sea le mea ua o lua loto ngā tasi ai. E tofo I le anganga pai. Why do you agree together to test the Holy Spirit, the Spirit of the Lord? I said, leo ilo I le tala le apetelu. Ua tali le whawhine le apetelu. O le tawana o le whanua. So, that was the indication. O le whailonga po le whailoa mai lea. O le la loto ngatasi e pe pelo whatasi I le au auna le atua. I le au apostolo. Ai whape foi. Ia le ekalesia. Ai sili ai. O la pe pelo I le nganga o le atua. Ia po le atua. A pe pelo I le nganga pa ia o le pe pelo lava lea I le atua usum tua whawhine. Sale me o lua loto ngatasi ai. E lua te tofo I le nganga o le li. Pa mai leo le tala pe telu I le whaipunai. O nai tutu mai whawhotau le lea. Na lato tanu I lo tolu. O le whai upo se fulu. To e tupo e fo e lesi mea ma te utia usum tua awhini. O na paule o ia I lalo I ona vai. Whamau na paule a whamau a tola na manava. A whamau a ulu fale mai tu tonu tau le lea. Wala tu lo woti o ia. Woti fo le whine. O na la tu avele ia te e fafo wa tanu. O whena tanu ai. Very sad. She was buried by the side of her husband. Maina tanui tafa o lona to lua. Tanu wai leo ngā li lea. Leo ngā li lea na pe pelo I le tua, pe pelo le veifi au, pe pelo le kalesia. Alal mena tupu. El tonu lo loto le la sa ilia o se vi inga, le la sa ilia o se faa iloa po se faa lau iloa. They were seeking for glory. They were seeking for honor. They were seeking for recognition. But with the deceived hearts that they present the gift to the apostles with lie. Male nganga o le pepelo, male le tonu, male le sa. Tau umana al whanua.
Le se se mo to ya ma wa. Fa mai la ia le fa upo sumo le tasi ese le ta o sum to va fe. Ma te lo le sile me ta ua tele. Ia I ta to ili te mile ne. Fa mai wo fo ile matau. And fear covers the people. And fears strike everybody in the church. Fa mai wo o atu le matau tele ile e kale sia umalava. Mai lato uma o e na fa longo I nei mea. Me wo le matau. Tau lea rai ele si teimi tātou te fisili ai whapea. O som tō wawhi. Amata ele I mātu I a te le pe ua. Isn't God was so cruel here? Ele I sawa te le ea le tua I lana whai unga. Ua wasioti ai le nei hainga. Le ta mama le tina ono le mea ni tupu. Amata ele I. Wasn't God going too far? Ele I mātu I a te le whamsinonga le tua. Ele na o le pepelo. A o le fisili fo I whapea. E se mafu anga na laiona mātu I a le mea ua whaia le tu. Te loa a tatu wapai nei I le vaenga o le whaiunga o le mata au pu whale no whaita wina usum tu wawhi. Te loa le teimi lea. O le teimi ua whaatumuina tangata uma I to tonu o le kale sia I le nganga pa I o le atua. But not so much of that, but some of them, not including everybody that were filled with the Holy Spirit. Ewing fa me fa tumuina fa upo ton suma tasi um ta upo fa ta upo le lumat fa mai wa fa tumuina tangata o mai le nganga pa ia. But that's not the case. O te tel ton. E yei tangata ele fa tumuina le nganga pa ia. Ela vea ila malu ngali le. Tangata o lo va pena ona tu ele ato to le tu tono le kale sia. Ele o ato le commitment. Ele o ato le te talaina ato ila ua le nganga pa ia. For the infilling of the Holy Spirit. Yo le si mea tātou te wāwai anga iai. O le whai mai ua mata tau tangata oma I le atua. Pel tonu o le si lea mena le ona mafuona whaia le atua le mea lea. Ona se sea le tangata no nanga sala le tangata e mise ia te mateulia foi. O le pepelo. Ia o le si lea ang sala matu ia la volo ia tonu le fiongo pa ia le atua. Amen. O le pepelo. Na ia le tusi a Levitico, I think on mta opus fulmaliva. Na ia ile tu la fono le amtanga tu la fono le amtanga na fa mai aua e te pepelo. Mai aua e te moli mau pepelo. No winga seriously tu lana tu la fono. Mana upu na sa no ma feta la iai. O le la o mai le te milea. E o mai le te milea. O leo whaatumuina tangata le nganga pa I o le tu. A mata le kale sia. E le imana o ale tua e tu umama ina se mea I se tangata isia. Ina ia whapena o na le lei mama losi mama tango fie le amatanga o le kale sia I le amatanga. Ina ia whapena o na o le matau ma le ustai ma le whamahoni o tangata uma I le atua. I le lato au nanga ma le commitment I le amatanga o le kale sia Yesu Keriso. Awane Yesu se makarau, awane Yesu me ele awane Yesu e te whao pe te alo I tu tonu o le loto, tonu o le kale sia. No one should muck around. Awane Yesu se lafi, nobody to hide in the church. Le Yesu se e tu afa, no lukewarm in the church. Ai e tu uma loto tangata I le ngalwe. Lo ingo le mele whai le tua, na strike le tua, I le aingale, na teia le tua le aingale, ina ia whai ma o unga I tangata uma
Ma te tau le tua langa le tua le whamasino tonu o le whamasino. God is a just judge. Le tua e moni saulan whamasino. Ale am tango le kalisia li mna o Yesu, li mna o le tua olona tali e amata le kalisia, amata e tua vanoa. Amata isa, la voi serious sa ol tia polo, va sa ol tia polo. Fasioti tangata o le kalisia la mtango. Fasioti se te fano, tawai se te fano. Ao o fo ila ina le aise se seriously tono le kalisia i me umai fai tono luto, ringo la ta fa fao mata alo tangata i tono luto. Amen. Me la le na tango ile tua ma teia le ainga lea. Ia whai maonga. Ma te tau tangata o ma mali liu i le atua. Ne ia awane i eise se ta whao i tu tono le loto. Whai ungo le mta upu e whale na ufai tau ina. Whai mai ua lea i se si mativa. Aisa, ua whata watu ala tau mea. Teimi o le loto ngatasi. Teimi o le ngaru lue whatasi ma they were in one love, one accord. They love each other. They had this strong philosophy kongo le kalesia le lofo wha le uso. Man fa pa tosu man fa wa au mai tau o lato fanua au apostolo au mai uma ai pa wa le ainga pa wa le ainga sa le ese matau ato toi le tu pa pa tosu malono molo ta wa le tanga ta kupere ngo ya pa na pa le no fa ya tuai le na utawa ai sa va ai ai ana ni ma sa fa i le ofo tanga ta i le va ai men fa ya pa na pa ile avatul tawul fanua, and they were seeking for that glory and that honor and that recognition. But tupuela man fa'ala o mana ile honor, mana ile mamaru, mana ile viinga. Ai fa tawul tupe. Tupe la fanua no foi. A o pepelo ai. Ringa fa ta tu va vai. Ele o le tupe na fa nga ina. Na la yo na to sa le tua. Ele o le tupe. Wa le la wa tupe. A le mena to sa ile tua. O le mena la no foi fam sinonga. Ona ua pepelo. Ona ua le tausi tusa ma le tautonga na foi ile tua. So not so much of the amount of the money or the portion of the money that they still hold on to. No, not really. Ele ole na. But because they deceive the Holy Spirit, they lie to God. They lie to the community. They lie to the apostles. And that's why God struck them. Mena na lina to sa le tua. Pa ele fa pe ita le tua ele. Pe fa tau so fa nua ngofu matu se tu pe tau se lo fa na. Pa wale me ole abele. Se fulua i le tua abele tu po le tua e a tu matu le. E lu mea e vai ngom me ai. O se fulu pa se de le tua. Ai tu fo ile ivo fulu pa se ne mo e fa ye o taulanga e fa ye o me alofa e pe ona ye le me alofa le. Me ye fa. Ave tu tono le kalesia. E lua la me tu te baba ia ngai ai. E le ngata e sila le tua ile me te avi. Ai sila fo ile tua ile me le te tawhia. God can also look at the 90% that you are holding on. What kind of attitude that your heart will have while you are using this possession? Ai fa ngai na le tupe le o possessi le wo yo lima o le ale to inga loto. O ani manatu e ya te o e fa ngai. Ni manatu le lei po ni manatu i me pepelo po me le tonu ma me le sao e tupu ai le to sao le tu e le to sao le tu na o me avi ai to sa fo ile tu le me te tau fia mai fa ngai na o som to va fi tau tili tau le loto stili on le leo ino tatu loto na i lo le leo ino me umala. Na voi te tala al profeta Jeremia su fitu lo no fa upo iba le loto lava. But my silly le fa ole loto. Deceive. The heart is the most deceivable thing in the world. For my ole loto is silly ona fa ole nei lo me uma. Ma for my Jeremia, my woman tua le anga lava. And it is very evil. Le loto.
Sa o le loto le tangata te manatu ai mai mafu fau. Le whao ngā ina o mea te whao ngā ina. O sa o le loto e whao ngā ai. O le mesilio na leanga. Uzom jo mawhin. O le mali lie whatasi I ai o I la ua e whai le me leanga. They agree together to deceive the apostles and mostly God himself. Le fola tatu te lo I le bele na whai e lunga li leo sum jo mawhin. Pea nau tawa. Whatumuina uma tangata le kalesi. Ai fōlinga maula inga lea. Sa le whatumuina le nganga pia. Ai sa na sao mai lava sa tani o la loto. Ma whao. Satan was after their heart and get hold of their hearts. Tangata na tuwa tasi. Tuwa tasi le li ai tūlisi vai I fafo o le kalesia. Tasi le vai tonu tasi le vai fafo. Ai sa. E matalia fo le mele na whai e le runga lilia. E tai pi fo o se tū ma se anga masani e tangata Roma. Lango tangata Roma. E maise o la tu tangata maumea. The wealthy people in the Roman world. They used to sell their stuff, their things, their estates, their property for the sake of the poor. But in that case, they do that for their recognition. E whaia tangata wealthy people tangata maumea Roma mea nāwai teimi. E le ona e whaia o se nganga lofa moni. E whai ina ia whailoa I la tau. Recognize I la tau e le lolangi wha Roma. E whai mole vi inga e le whaia mole atua. Le tau maua I ia le. Kau maua I le vaenga lea le tū lea wha Roma. O le whai o se mea ai sa ili ai so la vi inga. O som tua va fini. Amen. They use their money to buy the glory and to buy honor. O le mea tātou te lo o som tua va fini. Le tāhua te leo le neitala. Ese me tāhua te manao I nei o tātou lo. Te lo, e sila fia le tua me oma. God knows everything. Omnipresence, omnipotent o le tua, o le iai o le tua I so se mea, ma le malosi ma tau tia o le tua, na te whai ai mea uma lava, o lava ni whamsinonga le whai runga lelea. Ma le iai o ie so se mea, na te sila fia mea uma, o lava I loto o tangata. Le nā. Te o onga tāua le nā tātou tia, mana tua. Just remember, God knows everything. E sila le tua I o tātou loto, o lawa I manatu lilo. O lo luiga ele whanau tātou pelo ngia pe o le ngia le tua. We can never ever deceive God without exposing. E mwhanu tātou o le ngia le tua e ono ma se whai loa ma le whai liali le tua o le tātou. Pe pelo ma lo tātou a mi o le tonu I ona luma. Ma lo tātou te mo whai e whaalata le tua e le lilo se mea le se whanga le tua. E le mwhanu tātou whai tong fiti luma le tua o sum tua whawhine e sa sila fia le tua me uma. Amen. Na. O le me foi la e le na o le tala ia na ni ma sa whai wa whai lo mai e tātou le. Sila fia le tua me uma. E le na paula o le tala e tau mai e tātou e sila fia le tua me uma o sum tua whawhine. A me se mea e tau I o tātou tamau ainga ma le o loa tātou tupe o I o tātou lima. I le whao ngā ina. Mai sila fia le tua me uma. E le nā paule o le tala. La tātou wawai le luka e mtau po e lusu maltasi o lona whai upo mua o le wha. O loo wha matala mai ei nā le tala. Na iei e su mo so o I fafo le maru manu. E lafo ai tau langa a tangata e whai mea alofa I le maru manu. An sila Yesu I leo mai e tangata mau mea. Ma tu o latu lima I tu tonu o le boula. Na sila fia le Yesu amount umalava. Nei lima o le au mau mea. Tu ina I tu tonu o le tanga lea. Mea lofa e ave le marumat. Ai ei fo ila le lo mtua na sau le lo mtua malana mea lofa. To
to mai malafo so to mai lelo matua malafo lana mea lofa na ni nai pene na lafo to tono le tanga dea o lana mea lofa mo le malu malu sa si le fia fo e Yesu le amount sai le limo le long tua le ma le mea moni la si le fia le tua mea malava le teimi le ama le aso le amount ai na si le fia fo e Yesu loto the motivation, the hearts, why they gave their gift or their offering for the temple. Si le fia le tua loto. Aisa, na uma fesili e sui on so. O ina selina talia le tua le mea lofa bahangan. Ya, fa pea la ulia. Ya, ayo le aulia tele mea lofa. Aina si le fia Yesu. O le fafine le. Na fai mailana mea lofa. I mea o lo tutoia te yauma. Fai mai le loto. E na sila fia fo ele tua mea alofa ale au fai lotu ma le au rii ia tangata mau mea na fai mai ini vaenga ni vaenga they prepare the gift from some portion of their wealth but the poor woman she gave her all na ave umalava le ringa nga mailo na loto ele si mea pa wale aisa e matiba na vai fai taula le tala na mai le luka e lusu maltasi pe mo mue o le fabo le lima o lo sau le tala na ese le manaia si la fia e le atua mea umalava amen e mana tua le lei usu mtua vafin e le sila le atua na tupe ma le oloa o lo tātua vatuina ai sila fo i le atua i le tātou foa i mga luenga mai mea ua ia whaatotoe mo i tātou. Ia, o mono whai atua e vaenga na a. Whamai Yesu i le mateo i ono lono whai ua lusu maltasi. O le mea o lo i ailo o tau oa. E ai fo'i mo o tau loto. Jesus said, for where your treasure is, there your heart will be also. O inga, e kea tele le atua i o tātou loto. Ma le whao ngā ina o mea ro ia i tātou. What kind of attitude? What kind of motivation? O le ale nganga tātou te whai ai se mea. Mo le kālesi. O ave se nganga le lei. Po ave se nganga wha mawalunga. Po ave se nganga e fie loa ai. Po ave se nganga whatau wā. Langa e mau e tu tonu e kālesi a sa moa le nganga lea. Mo mea competition. O me ala na faise mea ina ia i loa i ainga le nei, ina i loa maua ele vi inga o le tangata. E leo whaia ona o le alofa i tangata, e leo whaia ona o le alofa i le tua, ai whai ona o le fia i loa o le tā ua. O a ulena o whaia na mea lea. Au maisa o vi inga. Tala noa ai mai o tau au maia se vi inga. Moa. Ai leo le fina ngalo leo le tua. O le fina ngalo le tua i o tātou whaia wha lilo se mea. Awa o le tua na te whaali. Na te whaalia mea lilo e whai mai le loto. Ma le loto mawalalo. Amen. Wa tātou whaia wha lilo ina se ang salav maltus paia. E whaali le tua i le malai. God will expose it in the field if we do secretly anything. E whapena fo ilana tātou wāwaianga i le tūlanga. O le tangata e whai lana foa i au auna i le atua i le mea lilo. Tātou whai i le mea lilo. Whaalia i le atua lona mateu tia e ala i ana whaamanuianga. Whaamanuia i tātou i le tino. Fo i mai le atua le tamau a inga i tangata i la tau te foa i ma le loto ma walalo ma le nganga e wha lilo. E le iloa, e le ali. Amen. Pela na ta uole le mena laiona fa ma ite ele nei urunga li
e le tulanga o le pepelo ma le mea ua tupu o la fai ai le nei ang sala ma le mea ua tupu ia i la ua mawhioti ai salo na o la sa ilia se vi inga e peo no lava ai a panapa i le mea ua o i a panapa le ua sa ili ai fo i la ua i se mea maua i so la vi inga o la ave ese ai le mea tu mo la ua a ua le wha maoni ma le tausi e tusa ma le tau tinonga e avatu uma lava i a te oe e te tonu o le kalesia mea uma e maua mai i le whanua pe a tau lia. O le tusi foi a mātei o lona mta upu e ono sumtu wa whino lola patai mai e sui na i o tātou whaitete. Whaitete le sa ili vi inga. Vi inga whaale lo langi. We have to be careful of seeking the earthly glory. Tātou whaitete i le whaio se mea ai. Tamu whai na i e loa tangata uma leo o whaia le mea lea. Whaia le mea lea ina i au matau tia ai lo o tau sila mai i a tea. Ina ia sitia ia for my recognition. I do this because of my recognition or for my glory. Mele matei o mta upu ono lo o tala Yesu i ni upu. Upu na lui ai i ona soo ai whape fo i lato uma. O e na whaalongo longo i le aso. Mai awane i lia le pū. Ma e fo i atu i tangata mātitiva. Do not blow the trumpet at the same time you are giving to the poor. Aua. E leo sa ili le tua i tangata e whapea. Pe o mele na whai e leo ngā li lea. E leo sa ili le tua i tangata e maua le nganga lea. Tangata ua whaatu muina e sa tani o lato loto i me ele lea ma mea e le sao ma le tonu. Pe pelo ai. E le fia i ai le fina ngalo le tua. E leo sa ili le tua i tangata whapea. Lato te whai e le fua ina i sa ili ai so lato vi inga. Ai maise o lo lato alo lofa lava i ai lato. Alo lofa lava i ato, their selfishness. Ai le alo lofa atu i e matitiva. I le kalesia. Ai maise o le alo lofa atu i le atu. Amen. Na. Salo si ngari il nei usum tu va fine talo fai a. Ana nia masa faiba. Sala usa ili le vi inga fale lo langi. They were seeking for earthly glory. Ola ua le whai ai le nei taulanga po le nei mea lofa e se tūlanga wha taulanga ina a me uma e tusa o le mea na fola atu ma tau atu ma tau tino atu ai. Fo ai atu i le tua wha taulanga ina ia si le fia le tua le tonu ma le sao ma ua loto. Aua ne i maua i ma o se vaenga, aua ne i maua i ma o se vi inga, aua ne i maua i ma o se wha lau i loa. Ma se i loa i tangata. Ai a maua i se vi inga o le atua. La ua sa i lia le vi inga i se awala se whao ngā inai. Ia la ua lava tupe i se awala e le sao ma le tonu i lumar si le whanga le atua. Te role si me e se le tā ua e tātou te au ina mai le nei tālau sumtu whawheni. Tā ua o le whia o mea uma mai le loto. O le loto whamaoni. The importance of doing everything from our hearts, not only from our hearts, from our sincere heart. O le loto e whamaoni lumo le tu. Pea tātou whaitawina, i whaautuina o le tātou mtaupu nei fiafi. O le loto o le tangata. Our hearts. Guard our hearts above all. Sili o na leo ina o tātou loto. E alana tā ua le sili o na leo ina o tātou loto nei lo me uma. Langa a maua e le te apolo tātou loto. When the devil capture our hearts, we can hardly retrieve or we can hardly restore back. Think down to a maua mai. Le ato toa o tātou loto. I say, alanga e, because the devil is very cunning.
got so many snares and deceive things. Tele ana mea whaole ole mana mea tongo fiti pepelo. E mwhai ona fia i ama nofo i al tangata i mea whaasise ina, mea sise i al te apolo. Ma whainga tae ona toi fo'i le tangata i le atua, ma amatu atua i eilo na loto. Taua le loto e whai ai mea uma uso to wa whene. It's very important. Amen. Whamanino mai i le talia pe telu i le mata upo e lima lono whai upo e wha. O le whawhita auli e le o le tupe. E le o le tupe o le whanua. A o le wha o ngā ina o le tupe o le whanua. Mai le i o eina e le loto o le mea o le a whai. O le mea ua tonu i le loto o le wha o ngā ina o le tupe o le whawhita auli siri lea. Lono winga e le o le tupe. Ai o le wha o ngā ina o le tupe. O le mafuanga lea o le to sa o le tua. I mwhasi o tia i alne i ngali i le mea na tutu wai. Na whiotia i lapa. Amen. Ese le taua a uso mtua whawhile ne fiafi. Pa ia tupe telu ia anania lua te leo pe pelo na o tangata. You have not lied just the community, just human beings, but to God also. Hope we far. So mai le fisile pe telu e sea ua lua loto ngatasi ai e tofu i le nganga o le atua. Mai le fisile pe telu e sea ua whaatumuina ai o lua loto e satani e lua te pe pelo ai i le atua. E leo le tupe, i le keisi leo le tupe na whale tonu ai, not the money. Why God struck this couple and died. But it was a heart of using the money, the motivation, the spirit of the heart. Le nganga o le loto, ma le mena mafau i le loto, ka o ka pepelo. Ka o ka pepelo le whai, a whai mai whai ai paulea, aisa, na ngā se tu se si mea mata ua. Ai ave peia o lai maka kia le avatu o le mea lea. Le amaua mai istavi inga. Pe ai loa le kalisia. When they know it, then they will give glory to us and give some recognition for us. But only God knows that that was not the full amount of money that they purchased the estate. Amen. Ese le tele o ni au onga taua tatu te maua mai e ni talau sumtu wa fine au ngā tele mo tatou. E nganga o le whai o lau au nanga ma le fua i tono le kalesia. E tatu lo le leie le ai se me lilo i lumo le sila whanga le atua. E o lava i mā natu na tungo tatu loto le umo tatu tala noi. Nothing can be hidden or secretly hide in the sight of God. De ai se me lilo sila whanga le atua. E sila fia le atua meo. Lua, a tātou whaia le whaai, po se mea e whaatino ai lau au nanga, ma lau whai au nanga i le atua i tono le kāle, sia ma so se mea. Aua ni sa ili ai so tātou vi inga. Aua, ai sa ili ai se vi inga o le atua. Do everything for the glory of God. A tele lau whai tono le kāle sia, ia mau ai se vi inga o le atua. A tele neo me whai te anga le lei mai alofa mai whai ia tu sos tangata, ia mau ai se vi inga o le atua, ia moni mau ai se tātou vi inga. Malisi mea. Ia tātou mautino le lei e leo nau mai lava le fina ngalo le tua ia i tātou. Ini a tātou oloa. O ni a tātou tupe. No, God is not after or have any desire for our welfare and our dress. No. Le ai ma se interest o le tua ia tātou. Oloisa, o le tua e ona me uma. Ai olo nau mai le tua i lo loto ma lo loto. Nau mai le tua i o tātou loto. A mau e le tua o tātou loto. O le toi mawala al te apolo e peona mawala te apolo loto lo ngāli lea. O le ali tu ai ngā loto lo i elu loto le nei vai te.
what kind of heart that you have as you are serving God in this time or this moment of your servanthood. Ilawa unanga. Tono le kalesia ma. Tono le whawhainga luenga ma so se mea. Ale, le tala usum tu whawhine. Te le io ni mea o ngā mani lapata inga foi. E lapata i mea e tātou le leanga o le mea o le whawhiami o tono usum tu whawhine. That we have to be watchful and watch out of hypocrisy. Ma mea le ola whawhiami o tono e peo ngā rile. Tono le kalesia. Mana e whaise mea matau tia, ala e ngau iai. Mau e sola vi inga, ala e ngau iai. What is that? Mena ta o le whawhiami o tono. Amen. Mena ta o le whawhiami o tono. Whawhiami o tono I luma o le atu. O le si mea tātou te whai tete ai. O le nganga o le whamolunga. The spirit of pride. E le ngata o le spirit of pride, a le spirit o le mana o tele. The spirit of greed. Mana o tele. E si mea tātou te oina mai ai. Their weaknesses should be very sounding loudly and well clear for us. O vai vai ngol vai ngale. O le ngali le. E te tau na matua leo tele mai mo tātou. Leo tele mai e mau ai se lapta inga for a warning for you and me. Ila, mon meole hypocrisy, mon meole whawhiami o tonu, lumo le kalesia, lumo tangata, whamawalunga, right? And not only those, but greed, le nganga o le manao, manao tele. Amen. Le ana whaile whamasnonga le atua I le aso lea. Ma le whamasnonga le atua, e tusa ma le tala lea. Na whaia le whamasnonga le atua, the judgment of God on this day was based upon the heart. Sa fua I le loto. Sa fua I le the condition of their heart. I le to inga tūlanga na iei mā whauwhaunga o la whaiunga, mo la loto I le aso lea. Not only they agree together, wa loto whatasi, ai loto e pepelo whatasi, I luma o le atua. Amen. Alisi mea tātou te mātaala I te leu sum tu whawhine o tātou tantal noa e lefiafi. Awane ngalo o Satani. Always after Satani ai tātou. Ina ia whaaleanga o tātou o langa. Whaaleanga. Au isi ia mea sa o Satani. O isi mea maa lose ia sa o Satani tono o tātou o langa whaaleanga. Our possession, our treasure, our wealth. Meo me tātou te uina, tama ainga, our incomes, po le leile managing, po tātou wama I le tua, au tātou whaonga ine tusa. Ise nganga I tātou te manatu ai, whaamui ai se stangata, ele o loa, ma le tama ainga wa o tātou lima. Yeah, maybe say that, oh, the 90% is for me and for my household, yes. But don't forget, that within that 90%, that is the portion or the part that you must consider the poor and consider others. From any portion, mo sinabainga mai tutonina. Ia e loa I te manatu mai te kea. Isi tangata. Wa whela e fua ia mai whaamnuia I tangata mai tiwa mai tangata. Ele mai tu tonu o se 10% por se fulua ele tu. Ai mai tu tonu o le iwa se 10% le mea le o tu ele tu ma oe. So ta o tele fa tu tu mal fa ngai na malo faith. E te lo ai. E ia se mea te tau na e fua I mo le kalesia I lau taulanga. Mai tu tonu le iwa se 10% nea. Fai malo loto fia. Awai fia le tua I le fua I ma le loto I malie. Fearful keeper. Fai e lau taulanga I le tua e te fisosoani e fo I lisi tangata o loo mana o mia le fisosoani. Melu sila pete, e sea wha tu muina ai e sa tani lo loto.
lai foi te mau le ainga le sile me se le ta o le sa mo le tala male layouting o le tala o le amtanga mai le mta upu le e lima foi mo rua mo le tolu mo le fa ta ua ya anania ta o mai ya sa fai roi la loifo a le tama na foi el filfiling o le tama le na mo ti o ia foi le na sa mo le tupe o ia foi le na mo mai fai le pepelo o le fafine le ta su muli a tolu pe no ta ua na pepelo fo ia sili mai pe te o le tawa tolo le fa mai fu sa fai roi ia o le na Leona, that's why God strike her right there, just like her husband, and died. Aole tama. Mali visile pe telu le tama la inga. Asa no fa tumu e satani lo loto. Fa ilo ai usum toa fine le afia tele o satani. Ele tui na mai o me pe pelo. Tui na mai le loto fa bawa lunga. Tui na mai le loto nau le mana o tele i mea. E mai e satani ele ngata o le unga ni lea. A o tātou fo. Amen. Tātou fo. Alesi mea tātou te mantua le leo som tua mawhene, ma tau tia o le whaamisnonga le atua. O le whaamisnonga le atua no whaia le aso le atu tasi lau. Tu tasi a le ma tau tia msalo foe na ini ni fesili i tangata so le o le toi ngā atua leo le tātou te au na ia. Taro foe le atupu sa mo se me whapea, e sau le tua taia se unga li ma whapea, ui, sa wā te le li le atua ngā atua. E le fesili ngia i tātou le tua pule le tua I mea uma. The sovereignty of God, He pleased of what He can do or what He cannot do. Pule le tua. Pule le tua lana me fai. Na ia tai ai, lana whamisinonga lea, na ia tai ai luna ngani lea. Na uta ua lamtanga. Salo sisi purpose lea, le mea whaia le tua, na ia whaia. Pao ngā luna ngani lea. E whamanino ai ma whatu tasi e lana pule. Awane e si e te whao te tono le kalisia lamtanga. Nobody should hide or muck around in the church. I'm doing this for the sake of the whole church because the Bible said that they were fear of God. All of them were fear of God. Me fe mata tau la to le mele. Ta le ko ia ma se 5 euro vale ai stemi umi ongo le mele. Aisa ia tonu ma le lei ma sao mata ngo fie le amatanga o le ekalesia. Amen. Alisi voi me ta ua tātou te pela nau ta ua le me ufei le tua. No le lofa le tua lana ekalesia. Nau le ekalesia le leila amtango le ekalesia. Au lisi voi me esel taua. Tātou te vai ai le nau le tua ina ia. Kilingi, purify his church in the beginning. Ave ese tangata talapepelo. Ave ese tangata ele ato toa o lato loto ile nganga le tua le nganga pio le tua. Ave se tangata ele fi fatu muine le nganga pia. Clean the church lelo e ite me kilingi ele tua langa loto. Sometimes it's hurt when God subtracts some families or we lose some families for the sake of rebuking and things happening. No, circumstances and hardship can come and hit the church. E ke mi kupo me kongo le loku. E ave se le tua kanga le tonga e lot sometimes. Ele fa pela e fi kaipe. But sometimes God can do it in His own way. How He can clean and purify His church. Ele fa pela o fa atu amela sa ule tua pela fasiokingi se lo fala blave con le ai. Alo tala no atu le mele no fa le tua. Mkaukia ave se le tua tanga tala fala blave male tonu male sa. Ai fu e wala le ave se le tua tanga te fala blave tonu ka ko loku ke mingi. So don't be disappointed. Awangi o tatu be sad. Don't be sad. Pe atango le tua fa mama langa lotu langa le lotu le tua le statu lotu. Amen. Ya. Lua e lo le fai upo suma le lua o suma le ono. O le tala I va venga. A venga ma tau tia na faia e le au apostolo oka. Tau le fai upo suma le fitu o le tolu suma le lua. O ta pu e ai si au apostolo. Mai se lava Ioane ma Petelu. Ma tu o le fai pui pui. Ai sau le angelu ma te tala le. Te tala I fafol au so. Do su e atu o le makara le fai pui pui. Ala o toi tala I le.
i le malumalu pe tau nge faitau se tala ma toe atu e tala i le malumalu i la men tupu baua ma le tala toe tapu e mai foi e le tai o le malumalu au mai foi nai au apostolo ma toe fai foi le faamasinoga fai poe lusu ma le valu na ifa mai pe sili ai pe matou te leʻi matuafai atu e soia le toe aʻoaʻo i lenā suafa le ua mai fai le faamasinoga ai sa e leai leʻi usitaʻi pe telu mai le mea na ia mai Ioane le mea na faasamuamua e le ʻau santerini aua ge toe talaʻia auna i toe taʻua le suafa le o iesu lea lava e fai ai sa e leʻi mafaina vavaoina le tautalapea i le mea o loʻi ola ua loto e lē taofia e se pulega po o seisi le taʻutaʻu atu o le suafa o iesu fai poe lusu ma le iva tali pe telu e tusa e ona sili o lo ma anana po o lo mausitaʻi i le atua nai lo le anana iā te outou po o tagata ma te usitaʻi i le atua nai lo outou sesi faaupuga o le tali pe telu e lē sili lo mausitaʻi iā te outou. We obey more to God than you. We put God first and we never listen to you, but we listen to God. Why? Because God has all the authority that we have. And here's the reason why we are doing all this. The miracles, the signs and wonders, not us, but the name of Jesus. Amen. O lo le fai upo tol suma tol, o sum tu va fi. Pa mai ua lotoa ma tau pule pule, ia le au te lotu ia, ma le mataua, o le a fasioti lo le au so, le au apostol. A o lo iei le tangata o le atua i tutonu o le au Santerini po te ta ia o tangata e peru o lo iei le tangata no ia kamalielu, tangata le na onga ai Paulo, o ia o le Forsaio, o ia le na tulai, Pea tula na tala so le ai sa e mea o tātou so na whai ai ia ni tangata. Peo le winga i o whapunga pe tango nge whaitau. A tātou so ngā whaia la a whai o le atua le au whao ngā ina matau ta tala mai e nei tangata o le whina ngalo le o le atua. O le as tātou mea whai. E o mai le whaamisino ngā le atua i lunga i ai tātou. Pea whai o le tātou whasio tia nei tangata. Ai fa pe fea pe fai o lo fanga ngana ina ila ua le atua le ata tu te tonu ai o na la e fai tau nei o mai le fai ungo le mata upu ia o to te tala atu al mali e o le fai ungo le mata upu pa mai nga uma lo tala le aka mali ava e longa i tamato e sasa ngai fa mai o nga uma nga sasa pasa o lo tolo o uma nga sasa fa tu i o lo la i le a uma nga sasa pa mai lola ia leo le a foi po fasu matas ona o le o ila to nei luma o le fono wa oli ina ua taua nga ina ila to ia fa ale nga ina ona o lona swafa wa le mapu fo ila to yaso uma ona o watu matala yatu ile malu ma le fale le tala le lei ia ke riso Yesu mzalo lunga la titi a pa tango nge feitau le mali te se uma foi wa mali lie wa foi la tu unga la fa sa lo tonga itam ona tu fai holo ala holo lo to mali matu mali lie ai le mali lie la fa sa lo ai va ngai tam to esas pe ar sa sanga ko mai kingo ma sa i holo la i ko ai e mali te le me ale au fai lotu ma le au li te lotu so vi le tu te le lope au sunga sau ia te lope fai sta tali sta val au ia a sta fisili ia a fai ia le te lango natu a fai le ai ia la fa uma tu pel tam tau po ai sta fisili ia ona vi ta minuti e sul ma tolu lo iai ese le tau te le ole nei tala e te le se lu i mo tātou sum tu va fini le tātou ola au auna malo tātou iai tonu e kalesia so se mea tātou te iai ai miselama o lau au nanga i mea o whainga taulanga tupe ave i le kalesia o me whai awa ni whai a whaatau vase mea we shouldn't give God
what we supposed to keep out of competition or seeking our glory or seeking our honor or seeking our recognition. Aua ne iai so tātou sa ili ini mea e fo'i mai ia e tātou. Ai o tātou sa ili I mea ina ia mawhai o na matu ai e tangata le vi inga I le atua. Ia mawai se vi inga o le atua. Ia vi ia I le atua e aua ne vi ia I lava ia se tangata. Aisa, leanga o le atua e whaia le whaamasino matonu. Na te sila fia mea uma e maise o tātou loto. Tau te whiu e whai mea isi taimi le kālesia ma fōa I mwhai mea I le atua. Ai fōlinga mai e whaila. Ai le ai se sau, ai le se manuia. We can do things to God and offer things to God and claim that we give to God. But we can never have any favor of God to come back to us. Ai le se me whaia mai e le atua, ai le se me aisa. Langa sila fia le tua I o tātou loto lo whai ai mea. A le taimi lava e tātou te fua I ai ma whai tau langa I le tua ai sa o tātou loto, o le ale pini. Ai tātou wa ia whaamunianga le tua. E fua I mai mo oe malu ai. Aisa, langa lai te fua I malo loto e le whaafiami o tonu. Lai te fua I malo loto whaamawalalo. Fua I malo loto e le nau I se mea, te vi inga. Fua I malo loto e mama, ma tonu I lumo le atua. E te fua I e te leo whaatusa I lesi a inga po lesi tangata le whaingo lau fua I. O le mea wa e whai atua I le atua e watu. Ave I le atua. Aua e te whatali, ma aua ne e te umwhai. E whai sisi awala se se. Tato uma. Oni o tātou tau mwhai e whai se awala pe pelo po se awala se se. E whai eise mea e te whai a mō le atua. Awa e tonu le sila whanga le atua. As we say that God can see everything. God has a characteristics of omnipresence. He's everywhere at the same time. E le atua I so se mea. E le atua I so se mea. Na te sila fia o tātou loto. Na te sila fia me o lo tātou whaatino ina I yaso uma o lo tātou o langa au nātu I a te ia. Toivi ia le atua, te ropo e tātou lau sau pele ai, pe o la wha umatu pe nei a tā uole, e mai nei tā proklame ia whai o iei fo nisio tau mwhai au le mwhai wha o mai ia le a whaina. A lofa atu I le paia malo si o tātou tunuu. Mai se lava pa anga masani o si o tātou proklame o le tutu o le openga I le loto ia tono le ale maua mai tātou wala au le fiafi ia ai. Toi fo I lewa yaso ia tātou toi whei lai I le aso ngafua ia. Sau. Ya, whaftai pasta, ya, salo le ia ana I tā minute ia tutoe a talapea le tā laina ne te ua I se se vaenga si le alo matala le tātou laina tolu fitu ta si lima I vatolu ia ale ai o le atu fo si nei avano sunga whawhenga ngai e whaisina na malolonga wale le peta te tue whiroa I le nei vai yasu. Te lo na te lo wa ma nei hoi ia te lo o sile fa fonga foi al tato pasa usava ho nei fiafi ia ai ono tu mai lava no se I malo lo le foi ma pai foi sina te faula titi nei wale fa lave mai ase si la ta faunga nei sa mo e fa pekeli lava nei fiafi sau mori atu le alo faanga si tatu au fa fonga mai se paanga masani o si tatu proclame o le tutu le penga le loto ia ai la o le tatu mta upu le fiafi fa ta waina o le mta upu lima le tatu tel noai mai ia le pat otto e fa lo no foi po lusu ma tolu e pe no foi tawina ia sili o na leo le wina o lo loto ile leo le wina o me uma awa tupu mai ai le amio ai ngata foi le pa mai upu
ale perfecto Yeremia o lona mata upu es folu malfitu a. Na lo iai fa mai e sili o le loto o se me sili o le ia. Pasta o le wa ye tavala au wala fau e sa no fa mole le wa tavala au le wa talofa. Ya. Talo. Talofa. Ya. Ori. Oi. Talofa ori. Ha? Sa no le sun fa fenga le fatal mai, sa no mai. Ia fa mole pa wasi me ngo ma wa kuara ke sa wo. Ko koi mai ngo ma wa kuara sa wo mai. I ka kala ya de la ponga ala a. Ya. Yo si kai mi a vai meu. O ka ka va pe e a vera ko fa ya de lu mama. Ma se ima ave o i pa kele po pa se a wisi loko. Sala el pa di ali ya wa a kuia wi me fai kaulang. Sa ora sa wanga wa de pa di ali ka ko. Ka tanga isa ave el blopa ka ikas ka wi fa pe os furwa ya. Ya. Ya ora la pe i lo e ka ma sa o ma ka la la ku ai le fa pe nga. Ala e se ba ile la kele ya i ka fa pe nga le la kwa le lo kwa le ya sa nga ru o pa ya. Ya o ikala. Akal ko ngale ro ko le lo de lima kam kaule. Lima kam va. Ta nei ya. Cha o le ori. Wa Alo ori. akaba ile lima kam kamu ka aru ale fa pe nga. Ya le lo la le lo lima kam vale. Aba ai por lima kam vale pa ma ile tu. Ia fa nga lima kam kawe. Ole ate me ka kili ma wanga no ka fale po se me pa ka. Ai pa mo bua le tu ave mo bua. Ila ka envelope le nga ku se suai. Pe pa pe nga to la longa ia le. Pe nga sa wo i fu kam sa ora o ya ka nga mai ngor. Le fio nga le tu. Ia e fa vi ko fa pa mai sa ni un pa no ko ka wo. Oli faftai lo fingalo lo maua ona le lisi tato vala aule faftai tele oli am famu atu le malolonga depo. Ia fa kai ke le fa. Lo fatu fa so foia. Talofa yo malanga tato vala aule pasta. Ya. Talofa. Le wa malanga atu ta vala aule pasta. Ia le sa ta vala aule tas. Talofa. Talofa. Ya, sa no mai. Maro sai fu malangi ba ku ka ko kai. Ora kai podi sabo. Pakaro ba ka pare mia ka podi maro a podi. O ya pare mia sa faka. Kawa sa ule pa ko ko ma u. Bawa le ore o pai ro me ro fu pai ru maria. Ai ma ko la fonga ku sku pe pa ka wo si siu. Taka uru mai de si pikora wa ka ka u te fu foi de u. Sai fu manguia. Alo fua. Ya, manguia, ka poe mai i whakaukonga o ngei. Ia, o apu, mai umaro seu mangu, whanau kusi o kai ia ka ako au. O ako la aunea ia ko pore u ku wa so marau. Ia. Aro paku le. Alo vatu. Ase fua fonga. Vai fa le lele ako akai no ipa uia. Oi, alo vatu manu ia le po fa so foia. Talofa. Talofa. Ya, masuk itu apa ni? Oi, alo cek. Bagus ya di soal songolo engai nggak? Ya, malo foi. Ya, maya ka kwasolnya cek. Ya, papia ya kamu ka ko pokalan ya kai dedi. Pokoknya nunggu ya. Maya ka kwasolnya cek pun. Ya. Kailo. Amu tawar kalau sih, amu ya sih ya, bawa gaya dah kuku. Jangan ngofo mawela ya. Maya ka kwaso pun asal dia le. Ile for ima me uma ele ka kwaso ni sa ko me lo so ya. O me uma nga ko ko ya. Pega kwaso mo boy ko iki ko pokala me ke
ya tenga na ora ya mori el parsama ma kongi veto me manga ke foi ya Ele foi. ya ale foi si ngari le me ka ko ye por muri ko foi for leki Mungila. Ngai manguero suga ia Yoi, el fera foi leva ya su el caco por carame ga ka foi aku. Pois foi. Ya, alo fatu, ya kopo. Amole tu ya mana inga. Ya. Koples pa azebua. Ya, pasta te lole la tau lunga ta pokalame a se atu lau sunga ya ma fa mata fiele ta pokalame nea fiafi. Ele. Ya, ele tua. Ma te tele ne fiafi ala festa tu talo. Mantu te fa te tele lo mantu tu bi ia lava lo swafa ne po. Pa wina lo mantu pokalame manuia. Ngata ile fa te lo upu mantu fa longo ai o fo ilo finangalo ne fiafi. Na yo tangata mese matono mafuta ne fiafi mantu pokalame. Ia family atu I lo tunu talo le tu natu si o manto tunu pele o Samoa lo ia nei ia o sil fia fo fanga la so taiao talo ia family el fainga malo fo e mesi o le teitai ngata fo ile o ngata uma o le a pai o la tu te le so taiao I sauninga me uma ia lo family anga malo fa unga family le tu I Yo mato tunu nei o Samoa, manuia le tu ai fofonga o malava ma ia manuia no fo inga man fainga malo fo le atu le mai. Manuia fo ia tai o malava e mai se lava e kale sia ma au na ma. So se fata fai taulanga I Samoa nei, e ngata fo ilea ia o pulenga ri ma fai pule. So se la fanga fa manuia le tua I se o mato tunu. Ya. Talo foi fofuanga le po me se foi ia le vai aso to e foi et foi ia felo ai ma ainga me se foi ia famnianga e ai mato u malava le vai aso fanga e matute mga luenga lo tunu ia me se foi o onga na e mato fanau ia mato bo lava se vai aso manuia lo mato tama ia foi et pe a to ele biinga famnia le tio Samoa famnia la fanga luenga man pulenga ia via lava o le po ia fo ia tupe ia to le biinga mai fata wa ia e mato ia via lava lo swafa e fa bau ono Yesu Kristo mato talo mavala au to le fiafi amene ia saul tato proclame na ia to foi leo le fa fo mai sia tato tunu peles o Samoa e me se foi ia so se tu lo langi mai se lava Samonei pa foi ni so mafuta mai ia tato proclame na neva yaso ia il fa moi ia le ato e tali watu ia I New Zealand le va yaso il neva yaso ia to e foi il tato ofisa wa le fa o wino il tato proclame le son fu asau ia lo fotele atu le ia malu si o tato tunu ia mai se lava ia au na le tua moto tua ia sa o mai sa I fono fa ale Galicia na fono ale splend 5 auto tele 5 au foi mo la tu tua na malanga mai il mato maftanga manuia ia le maftanga e peon fai le Peace Chapel tali malo le sunga ya Samoa ia male patua ia male Galicia le Peace Chapel matanga fie me uma mai se lava ia le upu le fiongo pe ia le tua ia le fu amata lava ta ape atu ia nei vai aso fa solo atu fo I mato fo ia tu ainga anga le leile tua ia to e fei loai I stemi o luma ia ai fo I pele bi inga le tua lo fatu I se mato ainga lola masia fanau mai se foi se mato e kalesia ia mana ia mato 5 au pa foi fa fonga mai le fiafi mai se mato e kalesia I mangele ia fa manuia telele tu le fiafi sauta tu e felo ai foi leva iaso ai lo fa tele atu mo to u malaba le fiafi ia manu teleina mai manuia fa inga malo longa le fiafi la auto ona le oni fonti fa so foi ia mo le temi lo fa sau fela leva iaso Lo va pasta manuia foi le to taliu mai